answer akon anak ko. Dati English a module nga inted ti skwelaan yo. Isarunok to'y math anak ko. Isu nga ingkawatan agyapon ti man manok ken patpato. At tinulong ta kadiing ka naging tinanganan ken agakastil nilabaan. Pinerpek mon santa tangko, nagatitidog mesong bat dito'y essay ni teacher ko. Mabuti nga kagipasta tangko, amangan numatakwatan dada kayo tisimong bat. Sabay naglasing tanagan yu metentiin kayo nga insurat. Di kagda nagkini teacher mo, di na matakwatan anak ko. Taat da group chat miya parents yo, may saksumbat mi anak ko. Kay sabet blanco nga'y suglio, to'y modules yo. Tinapatek pa sa emtot sumbat ko, taat damit mapidot mo anak ko. Hanaga po ada kamit simong bat, di maadalenen anak ko. Alas sige nga rot tatangko, ingkay tuloy agpakan ti dingding wen napatpato. Tagbasa akpay tatangko, amangan lusikan tuket dit maadaan iti honor. Isu nga'y pasnek kung ken aklunek ti new normal nga edukasyon. Kastat kaya't ko ang mangyagan, determinasyon anak ko. Anaganda kita mo, Diyos mo, samtusong batan anak ko. Ngemada aklat pagto'y away mo, amang isuro. Ngem kumadi mo liplipatan, agpakan